te chibai levek ule okas nili nilai ni ania Myanmar ram chanchin lang sarzual ilo clear holem Military Council Caretaker Government chu NUG in dan lovadin sarkara apuanga okas ni khata din ta Caretaker Government chu National Unity Government NUG chuan dan pona din le dan kalani thu nimin pia okas ni khan thu chwa asiamani Sipai Council in Caretaker Government adin hi engdan ding lai nen ma in mil theilova ram le ram mi te chan ai le chan vo khoi chiat tum na mai ani ti in NUG noya Ministry of Judiciary Department lam chuan an soi nimin po khan UK Foreign Minister chuan min ong hlana te sarkar thar hi soi sela Dominic Raab chuan hetia Caretaker Government anan din hi an din mun so ngi an tum wang mai ani alo ti ve to bok Myanmar rama emergency period anti nuwa hun po seinana hetia sipai lamin thilan ti hi apom thei thlot lo democracy dan kala thunei na an pong lak nuwa andin mun so nge tum na mai ani thunei na pong lak tu hian mi pui hne na thunei na hlan le ngei turani ati Sipai Council din Caretaker Government na chuan Military Council Chairman Senior General Minong Hlaing chu Prime Minister ni in Military Council Vice Chairman na Su Win chu Deputy Prime Minister ni na chel tir ni boka mani le mani Prime Minister na in pe hi khovel history a athleng khat view ome CNDF chuan sipai terrorist za chuang athat toa somli chuang in hliaman tuar to bok ni in an soi Chin State chungaral thuam cheleka sipai dautu Chin National Defence Force CNDF ten an soi danin thali chungin sipai terrorist tenen tumriat anin dau to a in dauna hian sipai lal captain te po telin mi za chuang anda that thei ba ka somli chuang in hliaman tuar ti an soya CNDF lamatangin mi pariatin nun na an hlan bok Chin State mai ba ka he thali chunga sipai terrorist te dauna hian CNO CNDF te hian Kalimiu Township ta si khuale mun dangdanga in dauna khan an telve ti an soibok CNDF hi Chin National Organization CNO noya ral thuam kenga sipai do polan ni CNO CNDF chuan NUG le CRPH an din pui tur thu an soya ethnic nam sipai pol rang tenen po an thok howang ti soin federal democracy apian ma chu sipai do zel an tum ti an soyani Myanmar rama damdoi lamphur lu turin Indo Myanmar border gate hona didon ta Indo Myanmar border lama hian COVID-3 in kai darna a om chho verenga wangin tamulam border gate chu India lam Manipur sarkar in March thla khan akhar tafika mase India Central sarkar thupek angin damdoi lam thil Myanmar ram lama thon lu turin Indo Myanmar border tamu gate chu hong turin Manipur sarkar chon thutluk na asiam ta border gate chu hon nima se bungruwa ero Myanmar lama tangin engma thon lu ve thei anilowang Indian Ministry of Foreign Department kai hroina danan siam angin COVID-19 natna ne na in kai noi damdoi lam thil chau tamuram rigate wan le tu atanga lak lu thei ani tur thu Manipur sarkar chon okas ni khat khan ramri lama thu nei tu te a riak tir to ani Manipur state sarkar thu chhoina tarlan danin India lama tangin Myanmar damdoi lam thil chia phurlu theiani anga Myanmar ram lama tangin engma lak lu theiani lowang one way system akal puitur tinani NUG sarkar chuan di de apuana tanga tharei lo te chungin Military Council te hi annoi bovik don ni in revolution atel PDF te chuan an soi tun din muna chuan mi pui te hian an omna atangin ral thuam an thei ang kengin an ma chon zela NUG point a thei angin apui ve zel boka sipai te do turin anin ring renga ram chunga NUG ten sipai te ma chon hun tur hi thu chua siam ri lo ma se thlare lo te ya dawlet turin man la thuai don nia soyani mani lokhan sakain region kani township a khan tual chung PDF ten boman kama wangin sipai lam mi som an thia
chuti rualin tual chung mi som level sipaiten an soisak hlum thu tual chung PDF ruai tu pakhat chuan RFA a hril boka ti hian a soyani NUG in min support chuan sipai ma kan tlom lawang ma se sipai lam hi mi som an thi hian keini lam hi som ni kan thi chho theya ral thuam nei le nei lo ai ma in ril ruin kan bei don ani ti in PDF ruai tu pakhat chuan a soyani kaya state a chuan KNDF karen ni noya revolution a telte in sui khomin NUG in an puan tur di de yanti ram chunga bei pui thla khun tur hi kan ngak me kani ati boka kaya state a hian PDF te an thanem ve hlea KNDF te nen po kanin zom tha hlea KNPP te nen po kanin lungrual hle bokani ti en revolution ruai tu pakhat chuan soi bok kaya state a PDF lam ruai tu pakhat chuan KPDF te pon ethnic armed organization te nen in ron zelin KNDF noya battalion som pako om thin po hi battalion som ni emo ni khatemo om bel rinania NUG in man lak phot chuan keini chukanin ring reng to engkim hi kan pui thei lo ni mai theya ma seral thuama chon kan phang bik lo thilom dan en hian kan malok September thlachowa hi chuan general main ong hlan hi an ma chon to mai thei ni conventional warfare nen chuan kan nei lovanga ma se guerrilla warfare system chuan kan nei ang tun hi guerrilla warfare hun lai takania tun ma chuan thalai ten ral thuaman kengai lova rol rala cheten speak out ta location an hriat theina pakhat chu Mandalay PDF a khana hriat mai khami tum khan ne tur kan nia kan ne lovani kha diktak chuan rol ralin aru ka bei tur zok kan ne kangai dan chuan September thla khian avor top kan thleng thayanga thunei nan nei thei to lovang ti in NUG in di de yan puan chuan thlare lo te chungin sipai sarkar an noi bo thei mayarin thu asoyani tuna hian NUG te hi anin ring ve hle to maya state le region ngai changin ma an la zel dona oman ngan mong chuan NUG le PDF te hi an zui ral don lo di de puangin thani chung lekin sipai council in an din thar caretaker government chu noi bawani ang tin alo soi ve bok chuti rualin general minong lana pol chuan okas ni khata tang khan tharum le firfiek zonga sarkar dawlet tele chung te lo tan puya tho pui tu te zong zong chu action la kan niang ti an lo puang chuak ve bokani enge mon an zel don ni sipayin mi puyan suat na kani le min kina mobile phone le internet line an ti top sak sakain region kani township le min kin township a sipai terrorist lamin mi pui tam takan suat mai baka phone line le internet line te chu ti top sakin mi pui te har satna dang an siam le mek ni in tual chung mi te chuan an soi kani tual chung mi pakhat chuan ti hian a soya kani township a hian phone line le internet line te chu a chheveka abikin sipai council lu chhuana thin khuwa mobile phone tower le internet line te chu ti to pani thina military council sipai ten an chhuwa san nu khuwa a hi chuan phone le internet hi chu tlema man theina ron thale ret thina khothen khata chuan man thei to mi lovina omzui boka tun naya sipai te chet tlatna inpo mun seywa chong le khomol chung lam muna chuan phone signal man thei to lova internet line po chhede uvekani chutiang tur chuan sipai council hian chan nein thilan ti ni ti in khetit media a hrilani tundin muna township a phone line le internet line a chiat na hi cholkar ni chuang ani to a sipai terrorist lam la in mi pui tha le man an la chun zom zel boxia chung chanchin te chu thup bawan tum me kani ti in tual chung mi pakhat chuan a soi boka kania hian tum khata mi tam tak in tha na hi tum thum a thleng to a avoi thuma thil khleng zong zong chu video le thalak fin fi na mangin ram chung le khovel mi pui te hriat tir an ni to a chu wangin an tual tha te chanchin pu chuak thei to lo turin internet le phone line an ti chata zel ani ber ti in mi pakhat chuan a soi bok kani martop lam mahu tlang dung takin ton lui dunga kin kholom le konchi kholoma po internet le phone line ti top sakan ni telenor line omlo na arei ta hleya oridu line po division 44 sipai ho
khena tangin a chevek boka MPT line chiat na po ni thum ani le ta a chung lai vela omte chuan mobile data network ti top sakan ni thu an soideu fekani chotiang bokin min kin township chunga po maitel ti lo MPT le oridu phone line te chu ti top vekani thu hriatani boka hetianga kani township huam chunga in tha na rap thlak tak tak a hloma a thlen thina wangin UN lama Myanmar permanent member u chomu tun point UN secretary general nena lekha aziak hial bok min chian township sonjua kan khomi sipainan dop luma atak sa chung lampo an khoi chevek military council sipain Mandalay region min chian township sonjua kan khomi an man mi panga zinga kumuzo anti chu an dop na lama an ngai sakna hliam tur lovin July ni somthum le pakhat khan min chian damdoi ina athi thu achung tenan soi kum somthum pangami kumuzo nungzang chu chema zaina le mejel morlinga de na hliam te a omba ka a om athin nun le dulvela po silai fonga chutna nu ma te mu ani thu damdoi in lama en kol tu pakhat chuan soya ataksa an soi sakna nu ma hian ha hol na tiat lek po mun himdam mu tura omlo ati hialani KNU KNLAPC an hroi tu General Sone Somia chu okas ni thum ni zandar som le chan ve vela COVID-19 awangin Thailand ram me som khopuya aboral ta ni inan soya nam mangai tak mai a hnuaya omte mangai thiam tak taima tak dik na ngai na tak ania hetianga sipai thatak mai an chan hi KNU lamtan po chan na satak ani don hi nimin okas ni thum khan kaya state bolakhe township huam chunga sipayan luta heng sipai te hi KNDF lamin bom nen an lo beya sipai motor pathum akang chevekani chumi nuwa nimin khan voilizet anin kap zui boka sipai som pathum an thia somni chuangin hliaman tuar ni inan soi chutianga an din muna chiata ka wang chuan nan phe khochunga lutin kum som sari mi papakhat an soisa a poisa nei chun pon lak sakni in a muna omte chuan an soi boka tin sian state chimlam phe khunga po sipai council te unkul na bom apuak boka police pani an thi ne soyani bok kachin nam sipai KIA te le sipai terrorist te chu anin kap le tange nge a anin kap le nge kan ti hian tun ma in ka na te naw deu ang nilovin ti tak thak devin anin kap le ta kan ti na ni sipai lam hian ral thuam lian an chop bel na sat thu kan soi to a okas ni thum ni zana tang khan KIA mun puilam laiza kho puilam an kap tran ta ni sipai terrorist te hian hetia laiza laman ka ma hian nimin lama tang khan wainmo kho pui kianga indona an lo nei to a nimin tlaidar sari vela tang khan zandar som vel thlengin anin kap ani chumi nu zandar som pakhat pel vela tang khan KIA mun pui laiza laman kap le ta a laiza khopuya poral thuam lian atlanol ni inan soya thile hliaman omem ti ero chiang takin ala hriat thei mai ri lo indona sipai terrorist te an thi tam deuh hi chuan civil mi te chung an tuan vak zel mai hi chu apoi thei khop maya civil mi te omna laman ka thina wangin mi hringin an tot lo po in an vokle ar te tal hi chuan an tur nge thina nizan lamaral thuam lian an mana wangin laban khomi te vokvul po som chuang la in an thi pha le ni pating lama po sipayan thang zel bok pating township chubun khochunga okas ni ni zan khan sipai an luta zanlai vel khan silai ri le bomri anasa hle ni in an soi sipai lam hian civil mi te an ri grap ani deuh bermaya mi som panga an mana an soi sa ni in an soi bok mita mutu ten an soi dan chuan civil mi te kongka an chut chiat saka an lut zel maya dam lova om no pang pakhat pon kap hliama an man zui tin pui tling pola ni lo mi enge mozat an man nuala ni chuwon khwa hian PDF pon om chuang lem lova hetia sipai laman thang ta view mai hi achan han soi fak tur po om chuang lo nimin lam khan kalimeu khopuya thlona voithum zeta tuma
sipai terrorist zan hi chuang an thlen bel ni in an soya ta han kalemiu lam hi ni tin kong an zo thei zela an thik thu a cheta hle niang khalama u naw te kha in lo fim khur deuh don nia lakhui theya bromelain hian hliam le vunga ti zia theya chuwa pathli bom te hi ati chak thei bok tura veng thei bok a thatna ber chu thisen khal tura ti zia thei hi ni covid ripui kai te ta na hlo ber chu thisen khal hi nia thisen a khal thina wang hian thi thut a ol maya rei tak mut te chet tam lo lutuk te hian chuwa pathisen a khal thei ani lakhui theya bromelain chuan thisen khal tura ti tlem theya alai ril zidinga hian bromelain a hnem ber nge a chu wangin lakhui thei ei chuan alai ril ti maila a chung mu thlengin pai lova eitel thin turani lakhui thei tam hun lai ani boka chung kwa ei thei alo ni bok nen covid thrilen lai hian lakhui thei i ei orang ole INP mizo channel clear tu te kan news update atop thlegamin lo thlir sak thina wangin in chunga kan lo me kan channel hi min lo thlir sak zel don nia